umi wong utuk kolaya tu. Mewani ngatang kawan lambat usung. Nreu David wong ngawan sabi how blame yoki Israel who blame him but uni who blame and I the Lord but yakat li ke jong me ons I ki berapa kisim hatu ki sama kani kacim pedeng lani subject pedeng kabakren sapam ki sama Kristen ki bakhan dekar ka cingim pidanmu ya kani ka cing jana banam jana bet dedong sedong nimla wat mangar ngapersyang ni tu ipi ngapersyang kat bala ngapersyang inengit tuli gini kiksio datek teng awan minbiet kudom kampoi kapor kapiang kijinglai bawan kijingwan bawan kikon lu gini belasama head tu bilang ini pati sudah cuan ni pikundu kipriu kundo bi endo tuan dah bila bit tamu pi lei raya bit sebengi rengom ngan lu dia namar kale nah ya hak cingjana nah tapi pulih su isikian kalau nang ba pulai kini ke keren sepang ikan sama bat kita dulu ki bom janai ke cingim sepang ko hala kahmen juga bat kata ko ohi lipa kini berasi para arut kita ni kata ke cingim jom ke cing prai ke cingim bat kuat banyu spaklor ki kuat ban biat ban piang kini para kenteng dei bang keren mana sepej mapi isikil apply dei bukan ki keren kini ki arut para ko hala bat ohi holina. Mereka perluan dengan doa ketin dengan play di orang ke Samaria ke Jerusalem. Sepulih. Nur yang kini batlek penpulih pergi kentai sama. Ki mentang, piju motor, bat piju berkat, bat piju play. Jangan ngapet. Mereka orang ketin bat bisyar itu gay. Ki utiat ke kibay mereka kumul jong penyi. Mereka kata makan, bat mencukuat. Kaju penlong bat pupusan yang abang pet juga kiri kabatrai belah nakalai pa di karyam yang itu kikon ngai rupa kita kadai pembuat dengan yiu badan spa badan hajar mereka kon waslik pertahanan sini kami kabapli kasya hatu bini kikon sama katung ni kacin ke jampi pipai mo serta kacing janan jom kacing perkat dengan benda kikmi kipat nai bibay nuksai berit bat ilong real story nganam jitu kana ipi di bangja de experience di jaman dan wei sama lopong ceket sti kecil terus ni barang khadu yu kedua wei sama wong yu acia kata apa long true story pani kata ke skuta no banda pun lalai nya kata ke skuta kata ke sama ke i nya skuta ke i lopong ceket sti mo katno ka internet ko kampet su kampuli itu pada kemakatu tip nian idlekai drive sedih support damsai dalam koi hangte ko damsai itu jiking damsai kejia ke accident kesu itu tangga cat dong ketejan lano banda kalau jia ke kejing accident spot dead tidak benawa friend spot dead kalau jia ke sansem handle stem tidak kena skor cuma Badunia pada nikah skuter walai perlu kaca si ini betul. Nalaja yo kubur buang menyelam sama asli. Nalaja kata kubur tak perlu kasimina ke skuternya kalau yelam sama kekut kata. Nrendah bola tipan bau ya usmusi. Kita di sama kentai di jongi bersenang di jongi. Kibadan bat kibalong hagari ga cingim kabakwa tang man penirong mahapriyo man peniberispa na keren ni bi ga jing sisya ni giksiyo muslim ti ban wong ibi kilong ki parlok ki bi jongang ni giksiyo mga syong man nyakali kaya ga jing keren ka future life ko to ki bat pi kilong ki ko ugu ni kuat di kun sama di bakum kita
Kibalong adekar kan adekar haga jingim ke joki makin long kiba janai kani ka phang pedeng ka balai ka kren sapang kata ka jingge ngol ka tin nge ka mot ka ka ba ladani ong ka bali wala dangin yo ka bagalong ka bali hiju berkat at hiju berdor ngatrai kita men pesan di padang hangni lani ba khamsan ni ngai ke jingtip yang ktir play hiju persong long rim yang kali ka bai benta ka banga dan bat maju persat ngaju berkat ya ladi bat ko ong along ko berdan bok bangalong kun Kristen ubangek ya ka banga krem yi ba ya ka banga krem ma Henry dan kata kecingnya bau Yesus Kristus udah nong pdim ujungi ngahikai ke Bible class desi dan tentu kat ni dikena di belawan Bible class badan batu besar stage for KGP ngajuang yaki bat ngajuhikai ni kani kantian bawang ngasusun yakitu ki Kristan ki badan ka por Yesus Kristus kentuk lang ya Judas Iskariot ubelai markmat ya kata kacing hikai ke jong Yesus Kristus yang kikambak ke jong Yesus Kristus bagi ki bapela ki bang Yesus Kristus ulai in practical Henry kempat dan kata kecingit bau Yesus Kristus udai ukon jong ulai wem mengabat lebih ngislo serang Pat nyinggit baka palang kapala hikay ni pangidegi kun ki jong mulay kani kata kecingit kapadan Hebrew khatway iway ko ang di kecingit kalong kata kecing scam yang kita ki bangi kermen kata kecing tunju yang kita ki bangin di kani Kaktian ka jong ublay ka baka kren. Punib dia ya kaktian ka jong ublay. Pensyam sibur. Kiye bala tho hagade kaktian ka jong ublay. Itu ki parang ni pipe kini kaktian ka jong ublay jong kadan lut prokhat ni. Wei pipe benta. Badan ni na minat ko puli. Naman kesutu baka jingget ke joma kalong kabakra ingin man kren lihat sebab yang subjek habang asim yung gini ke kis to kinong ikai to play yaki bawat makiru hidan na pedeng ke jingar katia